Reka tuguhe ikibanza cy'akataraboneka kiri ku muhanda neza, hano Nyagasozi, gishaka amafaranga makeya, cyujuje mezire, gifite 25/15. Ni ahantu heza rwose ku muhanda nk'uko mubibona. Icyo kibanza ngiki turi kukishyira imbere ya kamera yanyu, ngiki muri kukireba, ni iki ngiki rwose kiri ku muhanda neza, gifite icyangombwa cyihariye, ni ukuza ukora metasiyo gusa. Urabona kiri ahantu heza, umuriro murawubona, ni ahantu heza ku muhanda, ahantu hitwa ku Kagirwamana, ku bazi Nyagasozi. Ku muhanda rwose mugari, murawubona umuhanda, ntacyo nakwirirwa mvuga kinini ku muhanda kuko muwo murawubona. Ni ikibanza kiri aha ngaha ku muhanda, kirashaka 3,5 miliyoni, 3,5 ukaza ukigurira kino kibanza hano Nyagasozi mu murenge wa Bumbogo, ukaza tugahita tuguha n'ibyangombwa byacyo. Ni ahantu rero ni mu buhinzi, ntabwo ari mu miturire, icyo kintu mucyumve neza. Kandi ikindi mugomba kumva neza, ni Nyagasozi, mu kagari ka Nyagasozi, mu murenge wa Bumbogo. Iki kibanza rwose nibwo kigiye ku isoko, murumva ko kigihendutse, gifite 25/15. Ni ikibanza rwose kidakwiye kugucika kandi gihendutse, murakibona rero. Ni iki ngiki, ntabwo twirirwa tukizenguruka. Murumva gifite ubuso 330. Gifite ubuso 330. Iki kibanza ntikikwiye kugucika rero, muze mukirebe muri benshi. Uyu munsi kuri iyi tariki nibwo kigiye ku isoko. Kuri iyi tariki turiho rwose nibwo kigiye ku isoko, murakibona. Ni ikibanza cyiza kiri hagati y'andi mazu yose akora ku muhanda. Murabona ko ari ahantu hatuwe, hameze fureshi. Aha hantu ntihabacike. Murakoze kandi turabashimiye.